Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namle thaka la nyimpi leyi continue ku between Xongi Rhangani na Severa Prince Rhangani, and then go hinda kwala nda tlheya ka mhaka ya Jeepy Khatapila, man of war. Why? Loko se divoyini mani munhu wa swicele ni nguma swi tiva ka channel, but unfortunately ni boha ku ba xicele namuntlha. In most cases mi kuma ku ni va ni comment ku nani, but namuntlha ni fike ni swi vula verbally. Yeah, if video ta Master Xitsonga Analyst ti nga ku tsakisi, unsubscribe. Hi leswi ni nga ta swi vula. As simple as that, because once I continue if I say like attack and obviously I'm going to attack this my platform na block is it comment everyone nga respond the comment ta ta vone munhu ku block ka so if content yi nga n'wi tsakisa Master Xitsonga Analyst or it talk biased or whatever, unsubscribe hambana channel. As easy as that. Yeah, so previously ka video leyo loko Xongi Rhangani a yevula Prince Rhangani, a ni fike ni kombisa ku hayi loko album ya Severa Prince Rhangani ku hi Xongi Rhangani yo fika mi kuma ku a yi tirhangi kahle. Ta vona a fika a endla live ka Facebook or something, a hleka hi nga swi twisisi ku I hleka yini, something like that. Ni nga vula ku yes, we were close enough, suka ka siku ra namuntlha of course ra 28 October ni fike ni nghena ka akhawunti ya Xongi Rhangani, ni fika ni hlanganisa hi this post iyo hleka nje. Mani hlekete ku ta endla live, ma swi tikombi na ku a nga ndlangi live yo tsala post. So fike vona fika tsala ku a hi fambi paparulani yo ku avuxeni xigazele n'wini no. Hey yo, leswi a nga fika tsala swi obviously guys, swin'wana kahle a swa ze swa ya hala na hala. Obviously Xongi Rhangani o ku hlekeni la I hleka album ya Severa Prince Rhangani, so n'wina mi nga yingisela na mina ni yingiserini. Unfortunately a ni did album reviews, mi ta vula ku mi swi twisa ku yini, mi ta swi vula ku mi swi twisa ku in overall a ni hi nge fiki hi languta risimu rin'we ku album ya, but we have to look at the whole album. Mi ta vula ku mi swi vonisa ku but Xongi Rhangani I le ku hlekeni lero swi ku hi side ra yena swi kombisa ku a yi be ku hi side ra yena as you can see. Yeah, so loko hi nda ya kale a heni ka Jeepy Khatapila man of war, I ku Jeepy boha ngani la. Yeah, someday na hina ni fike ni vona fika tsala post la, ni fike ni vona fika tsala this post a ku hinkwavo va ta tlula na beef hi December ni beefa man ka post Rhangani na Joe a ku votani. So he's asking a question ku a beefa man between Mr. Post Rhangani na Dr. Joyce man. So sure Jeepy Khatapila is back this year. Mara ni vona ku beni mayenga ranga kona ra kundeka no sengwena so or antu kundeka beni mayenga anga beefiwe sure ku beefa Mr. Post Rhangani or Joyce man leswi a kombisa ku swona. Okay, I see. So he's back. Do that beef do that beef ku la